Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so. What frame Adjoa searching. Where's be a pie woman? Nienti a meka where's be to say, me kumunantwie mako 32 no, Emma NDC for no. Me evidence. Me want to say me bo, and me say simechi. Say me want evidence. Afeti ni ye. Me ka say me body na mosquito dingo, je say ninka tia dingo, no kre. Me kodifie, no kre. Me special aid me kodifie. Na ohono me nka ho asem, ye mfa to wansa. Afeti ni ye. Ni ama me ka se me kumunantwe mako 32 no, me ye sunsun sore sofo. Nti wo hwe matade na, wo se me ye sunsun sore sofo. Me nya charismatic, me nye orthodox, me ye sunsun sore sofo. Na enu achi no, me po say me abo NDC din, obi wa achi pinche ne koso no obi kan say samri or MPP for ni bi. That was the word that me tell ya. Me bufu ya me so me ka say me ye MPP ni, me ye NDC ni. Enti me chire bu se me NDC ni na me na me bo NDC kura ma NDC be ni akunwa me kumunantwe mako 32 region ni nyina me bo all ties e wo region bia every from Asante region to Northern region to Brahafu to Hefa region bia ni wa mentuka anko me bo all ties wo ba bia me na me ma NDC ni akunwa wo omunya majority omunya abato do kra wo Kumase. Yes, it's me. Me ye niamania mankasa de mawo na me me obi a me mpekasa enti me nka ho asem aseda so mo de ba ko mo fa maaye aseda e wo so mo da o mo de ba no o mo fa maaye. Yes, iso ta point ni a oje wo enti tsuan pa se anka mababu aso dan mo ko anka mo wie na anka mo kombedo mo tete wo o mo tena ho fiti awia 12 o'clock up to anumere 9 o'clock as no free ho na mo tete wo ye de government officials na mo tete wo na mo ye de aso dan nti na mo baaye mo babu aso dan na wie mo ko mo anko mo ti ho saa from 12 o'clock up to anumere 9 o'clock as no free ho o mo bra betiri mo na me kumunantwe na mako 32 a me nya bone yo me yesu so for me yisu abro no ma me yisu odwan me shop nantwie. Yes, it's a me nim sunsum sem na me yesu sunsum sem ba wo bu ma so dan am 2 minute nko yo 2 minute da so ho na so bi atimi kumunantwe mako 32 e dia boa NDC dia na say wo problem no ka wo ba ya ketu abi de mame. I'm telling you, me catch it all obi beka say na wo 2 minute one there be ya wade bi wo ho a ye mfa 2 minute ye se why ade na wi okọ anajo beda nti ye nyina ye koda ye de ye adwuma anajo beda nti wo da ye behwe who is who ye ntrasis crowd enti de bia me ka kire obi ase ye mfa ni kan na nti asase so enti abusua sa abrant na ode max a hye nanimu na ote wo no or that screen so sa abrant ode max a hye nanimu na that screen so baby obi ori onimu a onko report no ma police because police behwe no okwambia so police very well. Okwambia so police very well. Because oba no nya ohwe ana akoto wonsa kobo no ko ponchi dani. Na maybe say some Mr. President ekire mo ana say mo ko na mo ko demolish obi asori dan a ana mo ko demolish obi fi a mo ko bo na busuafo nka ho ana. Say Mr. President ekire mo. Minim say papa no onye sa. E say papa no me hu so ye muye. So be person chia no krampo na security sim person be chia na omo papa na kai se munja na nipa na me chia me na me na meka ne say na physical no ye be ne physical na spiritual so ye be ne spiritual no be hu ni spiritual level na me yesunsun so fo ye dangerous na najo nipa bi de na up to 90 days no mo be hu nsem bebre mo be tinsem bebre ni o benya stroke won be yare won ka be bom won a motor de wo be hwiase won ka de benya accident won a wo mo number 30 you will see what will happen men kasa ba ahinepa go ba sen a enye dede enti me ka kire Ghana fo nyina se menya boni bi aye ana wo man ka kire mo se mumu aso dan no so
Oma mama notice bi asa oma bebu aso dan bi aso agu fom. Oma mu be yi wo gata mu no won yi wo gata mu nyina awie ekọ. Oma yi awie no waja machine si wo. So maso dan last wo mbu wi aso dan wi na wo koye. Enso adwuma wo ho no omu wie. Adentina mu bu aso dan wi a mo twan ma ne bo around 9 o'clock ansa na mo free wo ko. Like I say, enye the right way no. Na ne amete ne say also order from above. Ya nyina ye Ghana for na otumfo say tutu wadawro ma ye bo odi na ya mayi so mehine nana eka ase bi kire aka ase bi wo media no so say emre ye ninka so nana otumfo say tutu wadawro ma me bo odi ka ase mo o se emre ye ninka so emre ye ninka so emre ye ninka so na ne obo pono me a me bo pono ohun me na minimum kwa me fast befa asane pono me na makacho obi pa onka se wa bene wo de ya wo se wa bene wo na wo kura den you see obi hu se adefuchini no ebi etitibi achi na 4 years no ebeso ye wo Ghana ye behu na minim se sabeta fa che anka okobu obi dan a o pronto man notice na kwa yi ne ma nyina fi ho ahye de da do baba begubu dan no na so ensisa onipa baako aden papa ye twen now oh, a coward. I'm saying it. Can Japan a coward? He's a coward. Okasa kwa, okasa gbegbe kwa. And Crawford dono. I be di boni amano. But no ankasa no you weak. And I say you who said you who adoring. I say, who to look right now? Who the the president? Utuwe say nyame ampata dia why Ghana stress nko akrebe to me akum. The officer president no e agro. Can Japan? You think say presidency no? Eh, ya sabi koto hona menyemo ana. Edi no. Any time when people before benya political capital check na saying your party started say eba. Na ya na say so be kaya. Eyi enkramofo som ye call ye hu ye mpanifo yi enipa pu ba ye. Enipa pu ba ye. Ye kwa sorry dem koda se nipa ba ye. And now MPP finally has gotten messages sticking to the thing sabi MPP for sabi NDC for hard. Obi say all my yen discuss here no. Ntobeba be dan hu adi. Aden ye ka ba umi ani MPP asena me do say right now nobody recognizes me. It's obi akra nkamasem. Obi akra momidin. Ene sadia epurukusu. Minko usumu kakra. Na omomra mekasa na sebe why? Because ye koto about the 80 bags of rice beba. Meboa. Ye koto about the 1,000 bags. Ebeba. Or the baba machine. Any hairdresser machine beba. Inti ye nyano no say party no. Because obi ko pepre MP edi. Obeko no one wakoje support. Inti ye nyano this time it will not work. And I dare any penny I bet you no say we shouldn't discuss Ken. Me dane di aba also. Me damage you. The amo person mo dey Dr. Bawumiano. Me damage mo cratchensa. You can keep us at bay. It will not stop us from the impact we are going to have. You can keep us at bay. It is not going to stop this fire that we are lighting for Dr. Bawumia. We are Kenina Peso be the party anymore. Bompire said Bawumia baby the president Yako. They can't natural. Next year, mo pa mamon kotwaba. Yes, sano. Uzie. Mo pa mo de mo ma 2028 so mamon kotwaba. Won tena fie se nya kan nti mo ntwaba. Yes, sano. Na kan ni bia so mada onto Bawumia finishes. Kwasi asem na doso. Covering no adoso. Ye profa ko kasa ma party nya na de all of a sudden MPP from penny food to call a radio so ko kasa
because of a re-election. Yeah, the communication and so being sa had the communication portal could not say yes, Uncle to swab as second vice was the first vice. And then be you know. Yeah, the organizer man what bono troka. And then the almost way new executive from way on pay and say they be ankai social media and even cocker be na say on one pa now almost such a pantalon any Gucci image now yeah say we were in it and I we and we went to the police station and I say and then they moved to me pay. And the current leadership away woman pie one said they be on an MPP activist is arrested. No match no more coordinating now. See some aqua. We have the items who three to maintain more. Me the base Queen with what about your uncle?